Amuri William ya Kutumba, Bike Rouge, Bike de Correction. Leo tuko na muita Yushua mwenye alienda kusimamisha jua juu ya kupiga maadui. Message hii ni yako. Angalia gisi utakontrole vikosi. Ndani ya vikosi vyako muna maadui. Ndani ya wasimba moto musha kwa maadui. Wanataka wapokee pesa, mupigane sisi kwa sisi. Tupigane sisi kwa sisi juu adui apate nguvu. Sina mengi ya kuongea, ni hayo machache. Message centrale yangu ilishasikika. Atakayesikia ujumbe huu wa Mopepe ya Mboka, peperusha magrupe yote ya ulimwengu mzima. Tembee kama vile risasi inavyotembea. Vita ambavyo vinakuja huko jimboni Kivu Kaskazini, na wote kilikuwa nategemea sasa ukombozi kutoka Fizi. Labda kwa kuwatuliza mioyo yao, na kipi cha kuambia raia wa tarafa la Fizi, lakini pia Kongo zima kwa ujumla? Sisi kama vile wapambanaji tunasema kwamba raia yote isitishike na chochote, sababu si vita mara ya kwanza hivi sisi kufanya. Tunajua kwamba yule adui anakuja na silaha, na sisi tuko na silaha, na tunaamini kwamba Mungu ambaye tunamuomba sisi iko upande wetu, sababu atukuchokoza nchi ya Rwanda, atukuvuka mipaka kwenda kuchokoza mtu katika nchi yao, lakini sisi ndio tunachokozwa. Na ikiwa tunachokozwa, tutafanya kazi nzuri, raia ikuwe kimya, raia isiogope, sababu sisi tuko pale kwa ajili ya kuwatetea wao.